Kiama kia Jubilee gikoretwo gikigerera makombe-ini ma kiuteti, urugari umwe ugithira ungi ukeyumba. Munini wa Atongoria wa kiama kiu William Ruto nianiriire ati mwaka mweru kiama kiu nigigatabania ithurano kuma maturaini guothe bururi-ini niguo kwarira utongoria wa kio wega. Early next year, we are going to have elections of the party countrywide so that we can have a grassroots network competitively identified to manage the affairs of our party. Atongoria angi a kiama kiu makiria ria maranyita mbaru kiama kia ODM ithurano-ini cia Kibra marauga kamiti nene ya kiama kiu niyo ibatie gwitia ithurano na ni murugamo uria mwandiki munene Raphael Tuju aranyita mbaru thima arauga onao ni mabatie gutacukirio makinya ni gutirika kiama githurano-ini gia Kibra. According to the Political Parties Act, when any party member actually goes against the wishes of their party and probably campaigns for another party, that's enough ground for that particular member to be expelled from the party. No Ruto ni akinyiriirie murugamo wa Tuju uria akoretwo akiuga ati kiama kiu gitiri kiramura uria ukahuranira giturwa kia president na tigiti wa kiama kiu. Hakuna direct ticket kwa mtu yeyote kwa Jubilee. Sisi wote tutakuja kwa wananchi, tuulize nafasi yenu na tutaheshimu uamuzi wa wananchi. There is no automatic candidate for Jubilee Party for 2022. It is through competition that the best in us comes out. Murugamo wa Ruto waya gukorwo uri no rito wa mwanya hihi ona karario ni amwe kiama-ini kuona hindi iria kamiti ya kiama kiu yaremirwo gutabania ithurano cia wamurani mwaka-ini wa 2017. Mutongoria wa kiama kiu President Uhuru Kenyatta aheire Ruto mahinya ma kurugamirira ithurano icio, undu uria utakenirie aingi ona gutuika rita riri gutigwikite Ruto agithukirwo mahinya macio ni Uhuru. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.